bangi ngiyeng kanong rim kum ka parti NPP bang ngiyeng kanong rim bat kanong rim jong ikulong bangin yadaya kiripai batru bang ngikwa ban penek ban pensa ialah kajong ka riti ke dustur ke jingek ka niam gurukom kat ka badai bangit penek bangin persa te menta ka kentiru ngayui ka reaction ka bami ka jingkeli ki babon balang kolomba menta ki orang nak kanang pau susu bah ka NPP kamut ke BJP kamut NPP hana namar ba ka high command juga parti BJP mensisngi ki declare ban kersian ya ka NPP habro atli kini ki konsensi ka we ka tua bat kam a ke selong parliamentary solusi tang banten kami upai ba ki pass ya resolution kita bi upai ba apa ke jela gini ban pass ya resolution ban persya ya ka CAB ha kata kapor Henry katba ya kata ke MP jongki ke MP jong ke MDE hang tiap parlemen ke agata sanapa ki om Krishan ya ke BJP ha dan pass ya ke CAB atau pagbanin ng bi ito kung kini ki parti kita shut MMPP ini pagba ya kadapa kapakta yang ikum kejat penriu dari nama kata daw kong inong kambat perkat tumay kami kapor ke pemerintah